Anak yang manortor mahami di simnon sa luhut na hula-hula ni marga segian. Asa donon nami matutusonen natutua asa marmula do nauli marmula do naninggan baik damang magot na mula ulelos panumu madong kodang soba. Musik nami, mengkalikan kabulan perhiduan nami, sonari tubuh naik pengalian pahami, asal lihat kami lihat pahorasan kumpakut nemat tanaman tua di bata, baik dapat magot tak lihat nih, laos di lihat perjuangan